درا درسو سورة الإخلاص جأمتي إسين سورة مكة آيان إسئي أفوري لكويس إسئي إبا في قلما إسين إيغا سورة الناس بوته سببان إسين بوتف أرما كفارتيتو نبي محمدين ميوار ربين كيتاي نوهمي إني تقرات الفممو زكئيرا يوكا مكرايمو نمهاتي قرأت بأته دلته ميوار ربين كيتاي نوهمي جأني قافة سنيف ربين سورات نبوسه بسم الله الرحمن الرحيم جلقمني مكا ربي رحمتك أبوتي قل هو الله أحد يا إرجماخي يا محمد أرم كفارا سنين أكجتو ربين كيا توكيتشا وان إسا فكاتهن كابن كان نمني دلقا أكا دلقا إسا دلقو هنجر كان نمني بيكمسا أكا بيكمسا إساك أبو هنجر كان نمني همنا أكا همنا إساك أبو هنجر إني كان هرياهن كابن واتكا كيسة اللي مالف ربين أدول لمتاي والددآت أفا والددان أفنان بدئيت أفا واني أرجما هنجرتو واني أجيلي ديمولين هنجرتو هاتيو واني نتلالي قرو وما بريدو دبين سنكبن تن والأبينسي كيسن جر والأبين سنكبن تنمني إسي أومي توكوتايو همتو كان بيكم سكأبو جرا دوتي إسان همالي كان وان أومي هند هندقن كان وان قوتو ملي إرؤون إسان همالي الله الصمد ربين إسنمو اتهاجمو كوني إسرى دروم هنجر كان إلمون قراها دا كيست اتهاجمتو كان قرطمين بشان كيست اتهاجمتو كان نمني أكبستو فيئاف اتهاجمو كان روبها نوروب سؤوف اتهاجمنو صمد جتشون كان نماسان اتهاجمو دريسة وهتن هاجمن كان وهيو إست هاجمو جتشو لم يلد ربين وان تله مالف ilmoon jaarti itti haajamti wanni jaartii fuudhanii cinqii isi'ii ba'atanii wajjiin jiraatu utti geessu haajaadha haajan sun ilmoo yoon dulloome na gargaartu haanaa dhaltu jecha itti haajamtuu waan biraatii itti haajamtuu duuba kun hundinuu ir'ummaadha waan rabbiin maluu miti inni dureeysan haajamne kan waa hunda uume kan gargaarsifanne kan wanni uume hundi gabrootan isaa taate akkamiin gabra namaa tayuu fi ilmoo namaa tayuun walitti qabamti walam yuulad rabbiin kan guyyaa keessaa dhalatee miti kan eega hin jirre argamee miti kan duruma jiru wanni eega dhabamaatii argame rabbi hin je'amu maalif namni eega dhabamaatii argame nama isa argamsiisutti haajama wanni haajamu inuma rabbi hin je'amtu rabbiin dureessa waa takkattin haajamne tanaaf jecha wanni guyyaa keessaa argame takkaa dhalate haadha qofarraa uumamuu kan akka nabi Iisaa takkaa abbaa qofarraa uumamuu kan akka Hawwa'aa
tan aadamirraa uumamte takkaa nama haadhaa abbaa malee uumame tayuu kan akka nabi aadam nama ibiddarraa uumame tayuu kan akka jinni'ii kun hundinuu waan haajamaa kan guyyaa keessaa argame rabbi hin je'amu walam yakun lahu kufuwan ahad rabbiin tokkicha waa takka keessatti hiriyaa takkaa fakkaataa hin qabne kan dalagaa keessatti ammallee sifa keessatti sifa isaa keessatti nama isa fakkaatu hin qabne namni waan isa fakkaatu qabu hundi rabbi hin je'amu maalif wanni ati laaltee gartu hundi waan rabbiin uume takkaa dalage duuba isaa fi wanni inni uume akkamiin wal fakkaatan kanaaf jecha namni rabbi tayuu hin dandayu nama akka isaatitu jira kan isa dura argame takkaa isa booda argame kan bakka inni dhalateen dhalate kan nama isa nyaachisee obaasutti haajamu kan nama xilaata isarraa deebisutti haajamu ammas mukni rabbi tayuu hin dandayu muka akka isaatitu jira ammas sibiilli rabbi hin je'amu sibiila akka isaatitu jira ammas jinniin rabbi hin je'amtu jinnii akka isiititu jira hundi isaanii gabrootan rabbiitii waytii fedhe isaan uume rabbin je'aman isallee hin fakkaatan rabbiin waa hunda uume fakkaataa hin qabu inni tokkichan haajamne kan gargaarsifanne walaloo rabbiin keenya guddaan isaan nu uume muhammad nu ergee toltuu nu himee baraanu isaanin baane dukkanaa rabbiin hunda uume tokkichaa barii ka fakkaataan qabnee hundaan gargarii namni kana yaaduu inni mu'minaa tokkichan haajamneen gargaarsifatuu dachii samii uumee meelaali'atuu ajaa'iba gartaa gamaa gamanaa samiinuu ol fuudhee utubaa malee nuu bal'ise dachii dhifaadhan malee waan inni nuu uumee nyaannee uffannaa yoo firii takkitti darbanne baraa kumanuu dabarsaa ifuma biraa goggogaa facaafnus jiidhaa murannaa galanni kasaatii waan kenne irratti galchineen dandeenyuu hunduma saatii hangarraa dandeenyuu numa galchinaa qananii takkitti galata siidhaa galchineen dandeenyuu mee qalbii godhaa bar hanga dandeenyuun taan ida'annaa galata isaa galchuun itti amanuu tokkichan haajamne kan hundaa kennuu muhammad nabiyyii itti amannaa eeganaa salaanne zakaa baafannaa soomannee hajjii yoo dandeenye goonaa akkaataa islaamaa akkaan barannaa suuran ikhlaastun qur'aana harka sadiirraa harka tokkotti qixxooyti namni hoggaa sadii isii qara'e akka waan qur'aana hunda qara'eeti jechuu